Ebyamagara mbikicibo kazire health products. Mwasiba mta abarukutureba nibanyita cyo butungi charity kandi twahika mu program Ebyamagara. Burugwa kubanza shayisha tuneshweka okusya shahi nazetiro kandi tubantureba ibyakwasa kwa biryentahirizi byamagara gate okutwa kubasa kubirwanisa okutwa kubasa kubijanjaba abashaho nibagamba ki nebindi nano bonero kutira munonga kugira ngo wamanya ngo kintu nanka kija obe no manya echo warwara nano ine kwano yirukanjira mwene twine Dr. Bruce Twinamatsiko kandi ogno wa Medcare Health Care aho mu rembo rwambarira umukugu omunshonga nkezi mwene twaza kureba ahandwara eyibakweta Asthma ningashika tubweto Obuhiima nyonkankira kukurura ngo umuntu washita mahina kapa mabya katari n'uruharo Obuhiima ko bwayo mweshi kapa nazo kazacendire Obuhiima cyo kibaci kiretwa ki nebindi ndico butungi charity omuhereza munchereza nyakire Dr. abanze yabe yanjurura nabwanyuma tubase kutandikiraho Dr. nakwakira Weber mnonga mdebe cancer program and Dr. Bruce Twinamatsiko ndiyo mushahu omukugu obuturukira kweta physician kandi ninkora n'irwaro eryabakugu rikwetwa Medical Health Care erine branch Mbarara City amwe na Kabale webare mnongo mutebe cancer program. Dr. Nyonka mpurango umuntu washitamana kakapa ngo kujya nko katurana kahwizera ngo bori kutunga Obuhiima kandi hati tinkucenga au kanindeba abarwire Obuhiima barinka baro njengo abo nabatwire hihi na kapa ninge ibyo nebyo ntiteka nyuma Obuhiima cyo niki kandi inshoborerana naho nyetegereze Obuhiima cyabaci webare mnonga Obuhiima buturukweta Obuhiima narishi omurujungu oburwire buturukira kweta asthma nangwa no mu bantu bitu nibakira kumanya asthma so obu no burwire oburi kukwata ebihaha kandi bwine akazare nefumbi hati kimwe kinshemere kushoborora abantu ni efumbi nemanyisa efumbi ni kimanyisa omubiri kugira okweyanza narishi kurahuka kureactinga aha binte bimwe bituri kutora nabyo ibinte biryo mu mitwaro mu environment yetu so efumbi ni kabakarya ekizibu ekiryo mubiri ekiri kutuma go mubiri gutayendana nebinte bimwe ebitwine mbwene nko kumanya nko mucucu nka wawagamba kapa ebiri kurugo muri kapa omwiko guri kuba guryo mu maju ebimuri perfume so norebe bine binte biri kuba tugizireke ebituri kuba twine bitwetorire so omuntu nahangwa obumwe ayine kizibo umubiri ekiri kutuma ugo mubiri gutayendana nebyo bintu ebitwine ebituri kutora nabyo so ekimanyisa ugo muntu kwari kuza omubicweka umukicweka ecebyo bintu birimo nikituma umubiri gwa reactinga mnonga gurengesereze aza hariho nko bubonero bumwe buturi kumanya ubuturi kureba umuntu yaba ari no mubiro uguri ku reactinga mnonga hati nko kushanga amisho umuntu arumana yetakora amisho gari kumurya narisho kushanga umuntu amatu gari kumaniga murya hariho nefumbe ari kukwata umubiro shanga umuntu yari yankecho kuriya ushange ya furuta ijo neba yabefumba abukuba hine ekiriyo mubiri go muntu ogwe ekitakayendana na ekirisa echo muntu yagira ki yarya so obwo bubonero bumwe oburi kwereka ngo umuntu nabasa kubagizire ki ayine fumbi so hati eji asthma nyewe no yenzire ngunjete ngo ni efumbi yebihaha neba yabefumbi yebihaha icyo Obuhiima nanye nakirugamo wakirugamo so neba yabefumbi yebihaha so ekimanyisa umuntu kwari kuza umukicweka naba yazirwe nekizibo umubiri ekiri kutuma yaza ko mukicweke kirimo ebye bintu ebyo mubiri gutakayendana nabyo nikituma ebihaha
byateganisibwa nikitume ebihaha byafundana nangwa kubiri kuruga kufundana ushanga byatandika gukora nomanya umuntu okuruhanga ya tuhangire bihaha akabihanga kugira ngo bibe byanguhi mwenu biri moist ebyo kweta moist so ni hari muko otwizi mwenu nko kuri kureba mu kanwa membrane no kweri nebihaha ni kwe biri kugira ngo byanguhe kugira ngo byanguhe kwikiriza oxygen kutahamu amwe no kushohora so ekimanyisa ko hari kubaho okubebwa kubi kwebi bihaha abo kugira ngo umuntu already akahangwa ine kizibu echo kutuma ebi bihaha bitakwatana n'ebintu bitwino mu environment mu butura bwitu nikitume ebyo bihaha byafunda omuntu aremwe kwizya rero kitume nebyo bihaha byayijuramo secretions na byijuramo agande amiza gari kukorwa mu bihaha abo kugira ngo byaziguka. Yes. Yeah. So obwe nibwo burwira buturi kugira ki buturi kweta asthma narishi obuhiima narishi efumbi yebihaha. Hati Dr. Nyoni njamanya ryari ngo harihe kinte eco mbere rwanje niwe bihaha byanje kitarukwatagana nabyo dere mbone manye ngo narwara obuhiima bo kuba uza kushanga umwana yazarwara muto ushanga nahwizera omungero niyemo yitwa kweta obuhiima then achukura ushange cyo cyacira kandi hinaru kuzarwa tachine then achiko myaka ya handa hace kikabona kwija nikija ryari ha myaka kine kikwatoha webare mnongo mtewe cancer program hati kuchira abantu abari kuba bina bana abari kukuza abana hariho nko mwana uri kugira ububonero nko bwa efumbeje nko bwa asthma obwo kuhimeka habo kugira ngo omwana yaba acari omwana ebihani biba bitakakuzireje ebi bihaha kubiri kutunga nko bundi bukoko bukabitahamu ubuturi kucira kweta ni viral infections omubana bato kituma byafundana abo kugira ngo biba bitakakozirweje kubiri kufundana ogo mwana nabasa kuzomwe rwaruro ayino ubonero rukwenda kushana nka asthma nangwa agumizemu akure agire myaka 3-4 arikuma nazo mu rwaro buri kugira ubo burwiri arikusha ashenko ine asthma konka kwari kukura ushange yageraje ibiha byakura ushange yabaje ubwo burwero bwawe buri nka asthma butari buheze butababo abo kugira ngo ibihaha byageraje byakura so hariho ndijo uri kuzarwa aine ekizibu cyefumbi nangwa okumanya ngo ubwo muntu aine fumbi na tandika kugira ngo bobonero bunanagambiraho amisho kumurya enyindo kukwatana haba hembeho narishi yagira yazo mucucu okutandika guma naye yagura maraka hari kumurya so obwe generally ni buba buryo obubonero bwefumbi so ubwo muntu nabasa kuheza ejo fumbi ebe efumbi eyebihaha. Okay. Yeah, so echimayise yabe fumbi ebihaha ni hari kutandika kugira obwo bubonero bwa asthma bwo kuremwa kwisya akanya bwanya abo kugira ngo yaza hariho perfume yaza hariho mucucu embeho yakanya echo ni kibasa kugumizamo kitachira so agira oburwere bwa asthma. Okay. Nangwa hariho ndijo muntu mukuru ori kubasa kukura akayisobwira ine myaka 20-30 ya bire atine obwo bubonero bwena konka habo kugira ngo bunde mirime yari kukora hine ebimwe ebiri kubani birugo mu ryejo mirimo hati yanko kukora mu factory nke ya pamba no shangara kuba hino buntu buce buri kugumana buzombi ha hati nko kuboryaho ukashanga uri kukondora uri kukore aha mu mucucu so hariho ikindi cyo kweta occupational hariho asthma eri kubasa kwija obuhiima buri kubasa kwija abo kugira ngo hine mirimo yuwakora kandi ejo mirimo eine mutuntu tuce uturi kugumana tuzombiha kikatuma obyo bihaha byagiraki byateganisebo. Then hariho nobundi burwiro bundagambeho kaci ubu buri kwenda kushana nka asthma uburi kuruga omubantu kugumana baresa azo okulesa ninko kulese sigara narishi naba ba mama bitu abari kuteka
kumara obwire bulingwa omukuteeko mu miika nangwa ntukira kugira ngu bamama bitu no bakuba bataresize ni babasa bataresize sigara babasa kulesa omukuteeka ni babani bahuto mwika kumara emyaka mingi azejo mika nayo ne basa kuheza ekigireki eshishe biha so noleba waza kubugamba hebye biri kubasa kushishe bihaha bikashanka asthma ni babiri bingi asthma yenyine hati yo neretwa ki so asthma yo neretwa abo kugira already noba ozirwe oyine cyo kizibu echo mubiri kweyanza narisheche fumbi so wabo zirwe nacho nikituma wazo mu bintu bimwe ebitwa twagambira ebiryo mu environment yitu nka pollen narishebi muri nka kuzo mucucu nkembeho omweyanje so okuzo mucucu so ebye bintu byona wabizamu nibituma ogwo mubiri gwara ukakugira ki kuteganisibwa konke ekiri kuteganisibwa munonga ne ebihaha so kubiri kuteganisibwa kituma byarema byafunda omuntu arimwe kwisi so bwe nibwo turi kweta nubo wazo mu attack so ico nco turi kweza tuketa asthma Ebyamagara mbikibwo kazire health products. Ebyamagara mbikibwo kazire health products. Okay, ati nora doctor wagamba manyo kukora manyo kufundana manyacho mwene uza kushanga ngu umumurwire wa kansa na obonero nkobwe yabutunga nondijo abwendo arazita kushana mwene hati na nyendo bonero bwenyine uburu kworeka ngu mbasa kubandwire asthma ningashi ejo araje ningashe fumbi eyebaha so obwo bubonero nko kuturi twachigambireho okuza kurauka kutekateka nk'umuntu ayine asthma naza kwije mu irwaruro ari kwisya kubi abo kuba nabatandikira habihaha kufundana kubiri kufundana umuntu atandika kwisya kubi akandi kabonera kari kwereka ngo ibihaha byafundana ni okwisya ori kwimeka nshira kweta okwimeka Obuhiima n'obuhiima narishi omurujungu nitucheta wheezing so umuntu oshanga yaija ari kwisya aremerwa rukurure kifuba chona chikwatine atine aino mwika muche abujamwe bihaha byafunda ari kwimeka wabo muri hihi no hurari ari kwisya kina kari kugambira umukifuba nibyo so so kuturu kureba of course arebe imwe bituru kweyongera so nkuko nanabwambira mu bushahu ntwenda ngutumanye history tugambe niwe otwire no kururota no kira kuribwa misho no kira kwagura amaraka so abo kugira ngo omuburwiro bo bwa asthma obumwe ni bubabwina kazare no bundi bubonero bwefumbi so okuwatandikira so kuturu kureba wije mu irwaro inebyo tukakoresa nebyome bitwine bituri kuba tuhagatire tukahurira mu kifuba uko hari kubahari abo kubo bumwe byo bihaha kubiri kukwatano shanga no muhika gutakataha mu aza kuturu kukwate ibyome bituhagatire tukahurikiza ebihaha nitubasa kumanya yabo muhika guri kutahamu na guri kutakatahamu so ebyo byo nakuturu kubikozesa tumanya ngo oine no basa kuine asthma nangashi tojine hariho ibindi bituri kubasa kucebera nko mushagamo ebiri kubasa kutuha akazare yaba umuntu ari kubasa kuba ine fumbi nangashi atine fumbi hariho nekinde choma specifically cha asthma ekituri kukozesa kumanya yabe bihaha biri kufundana nashe bitakagira bitakafundana echo choma ekitwine ekituri kukolesa kuhamya obwo burwire oburi kuteganitse bihaha nibacheta ngo ni spirometry ekizibu titukatungire orunyankoro rukiga rwe izina ry'ecyo cyoma konka nicyo cyoma kimwe kituri kushira kukozesa kuragurira oburwire nkobwa asthma oburwire bwo buhima nashi no bundi burwire oburi kuteganitse bihaha
Okay, ataho Dr. nanye nango ntangaza ko mutwa kufundana ncumanyisa ngo nabari haritezwe rwo kufa abo kwe haha byafundana tibyacakira mwika mwene ntaka mukwishikize nimbasa kutina ngo nabasa kufanta kamuheresere tariho ka first aid ninga shobujanja abo kutandikirwaho ubu nakubasa kumuhereza ubundi mpaka mukwishikize webare mnongo mtewe cancer program obwiro bwinji umuntu yaba ariyomuka akatunga attack obumwe nikiyambugo umuntu yaba ayine nk'emibaze mwe turukira kwa nitushira kujeta nebinyungu nashi inhalers so umuntu yaba manyirwe ngo already ine asthma yatunga attack umuntu ori nawe ashemera kumuha ugo mubazi oguba ari kwisya so no mubazi oguturukoresa kugira ngo bagwise guzombiha konka okwetantara binje abo kugira ngo obo eji attack kwere kutandika nebasa kugumizamo oshange umuntu yahisabwiro bwatakabasa kugira ki kwisya azecho nikibacha abachibi so ekituru kubantu wenamo abantu bakora no kugira umuntu yatunga attack bamwirukize nkahe omwirwariro eriri hihi yeah so ejo niyo yoba niyo first aid yo muntu yogira ki yokora wabo ine inhaler no basa kujimuha konka wabo tajino muntu yatunga attack to kamulinza nguleka mutware nyensa kare abo kuba kweri kutandika yagumizamo attack ne basa kwisobwiro bwe bihaha byona byagira ki byakwatana tino mwiko guri kugira ki oguri kutahamu so okwetantaration chanche nangu umuntu yakwatwa attack ya asthma no boshemeye kugira ki kumwirukizo mwirwariro echo nico kino habura abantu bita Dr. wagira ngo ibihaha byakwatana then ka first aid nako nikabasa kuba kariya ko mushuririza abo ko byakwatine hatimwe baheza kumubasya numukora cece kirukurengaho kugira ngo ibihahebi byahikaha kurekura ibyabikwatine byabaje then umuntu akabasagara ko mubuteka webara mnonga so ekituru gukora umuntu yija yaheza kugira attack hariho imibazi yamane yituru gukoresa nkaha mwirwaro ritu kugira ngo ebye bihahe byakwatana kugira ngo byiguke se imibazi emwe nitujita aho umuntu ari kwisiza tumuteho umubazi kugira ngo agwisemo nashi abantu nibatugera kweta nka engine bantari ka engine so nitumbatari ka engine kino mubazi kugira ngo go mubazi gube guhindurwemo omwika gwahindurwamo omwika ugo muntu abase kugwisya ako kanya bwanya gubase kugira ki kwigure bihaha rero nangwa harone ndije mubaze iturobo kubasa kuta omukanyora narishi omumisi kugira ngo yambeje baje bakwigure bihaha umuntu kwari kweza kurugomo attack tutandika kugamba nabo kumwegesa kumanya ebintu nashi kwetantara ebintu biri kubasa kutuma yazo mu attack ekinde kituru gukora no kugira ngo tumukuratirire tumuhe n'amibazi eshemerere kumuyamba kugira ngo abase kuberaho nko teenage uburwire bwa asthma ekituru kweta control yeah so control so ikimanyisa ko tukuba ntuburagurira nitumuragurira omukanya bwanya kugira ngo arugo mu attack konka tuheza tubasa kumanya niki ekiri kutuma yazo mu attack no kumutanisa amibazi iyo kugira ngo azomuka amanye kugikozesa abereho atine attack so ibyo nje bituru gukora yeah hati Dr. noreba umuntu ogu obyazo munshonga yebaha hakazamwo butisya manya kafundana nora ntagumane yongera buradacika nyoka nareba umuntu ogu nafa ntaka mabashikize webare mnongo mtewe cancer program kuna nagambire kugira ngo ekinagambira abantu bitu no kugira ngo umuntu yatunga attack mwerukizo mwirwaro abo kugira ngo ekikuki attack ejo kweri kutandika echo shemere kuteka hati no kugira ngo ibihani bigumane bifunda omuntu obubereho bwo muntu no muntu kwisya akisya eji oxygen omwika guruhanga yatuhire mbwene kimanyiso umuntu kwari kurenga kayisobwire obu atakabasa kugira ki yayisya omwika gutazemo mu bihaha mbwene aho tikiri kuba cyabakubi nikiba cyabakubi niho turi kuba nto yanangiza abantu bitu kugira ngo
batarinda omuntu yatunga attack ayija tushange omwirwariro tumureberere bucyari kare atabasa kugira ki kucerererwa ko gashati Dr. Noreba eje mbazire rimwe mpaka inhera naguma nakakoresa buri kufuna ataka then umwe kuyije mwirwariro mwamukendije mbazi nebindi ona shi Dr. tanaza kuhendera ubundi ntungire muna nebinde bizubu umukutunge mbaze je muri yo mumpa teine side effects yeje mbazi webare mnonga emibazi itwabashahu abakugu kandi barukora mu marwariro nka medicus umucimwe ekituru kwehanangize no kureba ngo umuntu twabantu ho mubazi tuganire nawe no manya kigumire umubiri goberire wo gutine mubazi konka kuguri kurwara ngubandi gwetago mubazi umubazi okuturu kukoresa ni gubagwa chondozibwe tumanya akabi kagwe akarunji kagwe kandi kuturu kugutantsa muntu nitumushoborora akari kubasa kuba kabi so tinkaenda kugambira abantu kugira ngo imibazi yona ngwebonire ngutine kabi ekirungi cy'emibazi turukoresa no kugira ngo tumanya side effect nasha kabi ko mubazi kandi omuntu turi kubantu wenda gutangisa on tumureba tubanze tumanye turebe yabo gumubazi guramuretere kizibu nawe utakagira ki utakamuretere kizibu nangwa nece turi gukora kugira ngo turi kukuratirira umuntu no kumukuratirira kugira ngo cyo kubanza umubazo gutwama abari kugukoresa je abo kuba twako mubazo tagukoreseje noza kushanga nkeje twagamba inhero mu byo burwiro bwa asthma ngo n'ubundo burwiro buteganse biha ko uri kukoresa kubi inhera nobo jine konko takajikoresa je takazo mihaho shange wagumogizireke uri kutunga attacks so ekimanyisa ni responsibility yitu yo kureba ngo twako mubazi gube gutaka kuretere bizibu tukukuratirire kurebeka mukandoro kugira cyo gukoresa je kandi guri kuyamba hataka buzonka kamwe Dr. turi kuhendera kazabire nshonga zo kwisya kazabire nshonga zeba haha ahagwenti mutakutugambira kare tukakwata mask zitu nkisha tukijwara umwabo kurinda ngo kintu kinyatakinge kintahire haha byanje zo mucuzubu nkecho owakoresa mask aho nabatayetambira bukiri kare wewe bari mnongo mtekansa program nabantu abarukuba obwiro bwinji bine ebizibu bye bihaha ko kubataho mask bahurura kubi akakaho kargaho mwenu ni bahurura bashanka bafundana umubwire bwa covid-19 nojukara abantu aba yetongitibwe bakagira ngo ito twine atma ko kuntaho mask mpurura naba kubi so konka izindi masks turi kubasa kugambaho ne aha abantu abari gukora mu micucu abantu abari gukora nko mu factory hari mu fumes nk'abari gukora mu pamba so abobo nituma yangu hariho policies hariho ibiragiro byo kugira ngo abantu bandi bakora mu rye bibinte byine micucu biri kubasa gushishe byabo hine masks ezibashemera ku bantu bakoresa Okay, kare Dr. basibure tutahe wewe bari mnongo mtekanza program so ndi nasigara ndi Dr. Bruce Twinamatsiko kandi niyo mushahu omukugu oturi kuchira kweta physician kandi ninkora n'irwaro ry'abakugu eri kweta medical health care erine branch Mbarara City amwe na Kabale wewe bari mnongo mtekanza program kandi mwe bari mnonga kutorikiza mukama balinde. Okay, aho noho twahika kandi omukugu Bruce Twinamatsiko kurgaha medicus healthcare aho murimbo rwambarira nuko yabasa kushoborora tyo ahandwara ejo bajangwe kigambo kimwe kimara umunyabwenge amazima garungu wakwa twendware ninga warobonera obu basa kwirukangiraho immediate ro mwirwara riri kuri hihi abo kwa yabendwara irededere itari kubasa kuhereza chance ezero kurengaho mwene uko twabuganiza tutyo program yetu kandi na kabe ninkushaba ngwabo ryo kwenora program zezi wabo ine cyo kwenda kubuza wabo ine ndije ndware yo kwenda kubuzaho basa okutushikirira orukuthandikira aha social media platforms zitu TV West Nehinda nka Facebook page #Ebyamagara bantu wathandikira nabwanyuma tuje kwantutunga ebuzo byawe tuje kwantubugarikamu programs ezirije kuba nazikorataho we baro kugumana itwe
turebane urwo kwanza ruri kwija murare kurungi. Ebyamagara byambikishibwaho Kazire Health Products.